long kajirong hang pia phan kachikimo padupon. Denarong hithi pen on berong vurput pen panjuri kacheleng thor atowar kasemar ponthu. Hamrena birta lo kapahat cherni katalon. Karbi Anglong life birta kalang abang putina phanseta me arnikang sama kardom pajiriklo. Nelimen sami jirbon kiling pila pen non-arjik tha birtang ton pen. Karbi Anglong Autonomous Council Art and Culture Sai campaign chipatir piponsi kohora kindulang solong kajirong hangpia phan kajikimo saideng pon. Lakhain ko ratrok Dwarbagri MSC constituency arlo kohora kajirong hangpi chikimo mir birialong pini kajirong hangpia phan kachikimo saideng pon. MLA Rup Singh Teron pen kachapem pupon bang somailong aluhisar poman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hangla pen MLA EMMAC pen danglok chairman atum chitong dorinti. Bangso kachikimo mailong kachitong dun aluhisar po Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang kaning chepon abangke kajirong nga po amen ki irlong abangke kajirong hang piamen pensi ke man polam the bangke sumindara dang pachithang ponang po non ke dobom Assam Chief Minister aphan nilithan lo Kajironga bangke nitum helo ahok pet lapen nitum along ripusi than pachini lopusi CM rong hang sang hopen ning chepon ba la sohor mu kang mobi da je phat that Dwarbagri konsensi lo that Kajironga lo de tum Kajironga amen ki irke Kajironga hampia men si that Kajironga ke man pula suka pe ki thang je phat Nona Chief Minister vanile thang ho jaye Kajironga ki tum si original etwa along ri lapen de non Prime Minister Narendra Modi ke hai tourist icon introduce lo laben tourist icon laso declare lo pacheta lo bharon angkang lo get international tourist icon katiar jipu laso mong kijui adim laso dino mong ke norisa mong ke dak Kajironga ino Labang so di malong alon kapadu ponjia phan pulote Karbi Anglong Autonomous Council atangka penanchot ke dordi. La sister atangka long penseta me bang so di malong kapamara sai kedeng ponjia phan bor ipon bomlo pusi MLA Tirona sang hopen ning jepon. Council budget der bang ta claim pom pote la bang ta claim pom mono ta claim pom pom. Okay, council budget phandai tum tono choke. State government kata ka se paji pating ko ponje claim paji pan haten le tha lo kamile tumang pom jiba paji claim paji pan tumbo ipo. Apa da bang ke Karbi Anglong angkang le pukuta dake Kajironga puno te la dake si mane popular di tandai jadi penang lo posi. Da bang ke tum Karbi Anglong angkang ma ta an se tum dake dontu jungwa pangkere kom ka duge claim ponje pan la tum kape ka kai tu kira man kelang jadi bana tum kata ke do ka thaka dai do ge claim ge tu kira ma thai la kan ita kelang thai pe tu to pe ponje pangke sarkar phai tu ni tu claim ponje pani tum ka mata pon ko Bangso di malong kapaching thur ponjia phan rada tumpenta kachirap duna bangke kenang sot. Athi kedam tanga por huzita me bangso hawara long ki dora ratum penang an kachitu dunsi theklong lo. La sirara phanseta me MLA Rup Singh Teron pen kachuru pajipon. Kedam tang nengkan sekep ke so pram ta to bom lo la ta so pram ta si non ni ta to lo. So pram ke tin to le puni angkan ta to bom Yang boleh pakai koran sekali kalau nggak kan penglong tak tahu nak pasti thang pandu pulau masih ini kucing sih dia muda curu lo mereka itu syarat tuh pak sedang tangan tung itu nah jadi yang program pandu lo lepas coba dia maka sini coba kan pada itu curu berani katanya syarat itu tuh berani News Report Karbi Anglong Live. Karbi Anglong at tokano rong raratum tam misen at war kapacheleng dun longja phan pu ke mang mate Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliran rong hang kapin khat pon ateng pen non malom dena rong hithi pen on be rong vurput panjuri leng thora to war kasemara sai ding bomlo
Kedam tang surihini ra kreser keban ingkan denarong hithi pen on berong kiburput ha panjuri kele thora to war kasemar panjia phanpura Karbianglong Autonomous Council CM tuliram rong hangari deng pen long e ke somasai deng ponlo bangso long e ke somahut CM tuliram rong hangkaning che pona teng pen bangso to war kapa messenger phan surihini ra ingkoi lapen ingkorai sia dihin aningkan no plan atangka long pen bangso to war kaselam panjia phan lamcha ka chipti pona tengsi non malom bangso to war kasemar pang cheng pon bomlo long live kelang rat tum doan pini ni tum kami long live team pen ladak jasmet denarong hithi adung sidolo ladak denarong hithi pen denarong hithi pen panjuri la pen ladak on be arong baya la bangso scheme mate la bangso towar penang ana jak pen CM kece chakating pen la bangso towar bang jasmet aprang ke claim order bang cancel delo non api CM amena si patir pi ponsi la bangso no non la bangso action plan mate la bangso council pen si patir pi ponsi la bangso 1.7 la bangso kilometer adak non mange carpeting mate la bangso concrete la bangso towar selam pon lo towar ki selam pon lo la dadak local contractor Mintu Bora alang litum si patir pi pon lo la pen dadak local MSC retail sing hi alang likaping khat pon alang likabor i pon joini si pini la bangso on berong pen chenglok penang ana rong la bangso towar si kawar pon non bangke ing han lang bong lang ter dong job plot pol Labang so tawar kapa messenger phan Karbianglong Autonomous Council Deputy Chairman Rite Singh hin pen penang anbor iponsi ajir ki ding an ki thir thip ja phan pura dong mukak PWD Junior Engineer Gulab Khola pen contractor Mintu Bora tum pen ajota ba hutsetame tawar along simi den bituminous concrete SDBC asylum kelang pangchengdu Autonomous Council তেখেতে আহি পেলাই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলে হয় তেতিয়া কাম ঠিকাদাৰে আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু তেতিয়া কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট ভাল নোপোৱা স্থানীয় কিছুমান ব্যক্তি আছিলে তেখেতসকলৰ নেৰানেপেৰা কিছুমান অলাগতিয়াল কিছুমান হস্তক্ষেপ বা বাধা বাৰে বাৰে বাধা দিয়াৰ ফলত কন্ট্ৰেক্টৰে অতিষ্ঠ হৈ পেলাই কামটো এৰি আধাতে কৰি পেলাই কামটো এৰি গুচি যায় ফলত কামটো স্তব্ধ হৈ পৰিছিলে যোৱা 2 বছৰ ৰাইজে খুব কষ্ট ভুগিবলগীয়া হৈছিলে 3 বছৰ মানটো ভুগিলে হয় ফলত এতিয়া আকৌ আমাৰ ডেপুটি চেয়াৰমেন ছাৰ ৰীতা সিংহি ছাৰে CM ছাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাই আকৌ পুনৰবাৰ অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা নন প্লেন 21-22 এই স্কিমত বৰ্তমান এই কাম দ্ৰুতগতিত চলি আছে এই কাম বৰ্তমান মিন্টু বৰাৰ নামত আমি এলটমেণ্ট দিছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টে গতিকে খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰি আছে আৰু আমি সদায় তদাৰক কৰি আছোঁ PWD Junior Engineer Gulab Khola pen rongasar kamsing betum pen CM tuliram rong hanga phan kachurolam the pajirpon rong pe phan ta pulo rak pulo la phan ta pilo bon sita adharwa kam ke claim posi ba khorkar pen cancel den masya nu kaprek dak nilitum te bokhet den rong enu Mintu Bora po so phan si pilo alang li job sita melas ka to war ke habi hek pen ta theklong lo la si amenata adab ani gang kam nang ke lang lung si la non ke la aki ik amu ke paklo tu an lo jo la si lili abisi ke churo al nam ang nu pen ahir ju me ka hang pi ke rite sing hi son amunit la tai nu la ke thek mani lo si ta me rar phan kang hong thek pan lili al nam ang nu ahir ju me hang pi lo denarong pen Bikrom Teron Karbianglong live Matijong ni phai phorni waisong pathuak lam dong kamukamalong ningkan trok arta ke pleng hamrana birta ka hachiar ni ningkarong pen katalon patupon West Karbianglong pen kapaklang pon cheng Karbia birta lo lake hamrana birta hello Bangso birta lo arta ningkan trok ke pleng nijang dong kamukamalong pini talon pon Ki ong dong apherang ke tum hamrana birta lo kapahachiar ni aliralon pen kachitong dun thega jok birta lo hempu sonjoy tok bi pen kachuro pipon Niri tum tak dong kamukam along hamrena birta amhang ke thek ani indeng therok ketalon along pherang ki camera ra patuman mangi chetong dun pot chorolo apen hamrena birta an so se ache the pading thi ma hirju mi nangi pidun pot nangi dun tuman anna chorolo hamrena birta lo pining aningkan trokarta ke pleng katalon ani sonjoy tok bi pen ke kang thana sai dingpon lo
Editor Sonchoy tok bipen birta chatai long kapachinia tengke West Karbi Anglong district lo hamrena birta lo anso se pachithang ponpo hamren abirta lo West Karbi Anglong district long ta anso se pachithang ponpo lapen ladak lo charli ke thekere ari so jangdum ta media ke charli ning hangdo pote ladak dimklong pekponji asi bangso pensinilitum 100 mirta kangpu iglo lapen ke claim Kidam tang surhini rakre phoning kan ke paklang pon bangso hamrena birta lake hamren rong supia long si pahache pon hala bangso porhut non ki khipon MLA Rup Singh Teronar deng pensi bangso birta lo ing pupon lo Anso se ke claim ke dam ponamu kapapling pon chia phan Karbi Anglong Life Executive Editor Rongbong Terang penta hirjume pilun West Karbi Anglong District pensi kapaklang cheng abirta lo Karbi pen klardak WhatsApp pen na paper lo hamren abirta la bangso abirta pangbom pen piningan suri ni ra korai siningan ke ningkan trok ki pleng katalon an sinang lirok la bangso dong kam malong la bangso hamren abirta kapaklang pen dak ningkan trok ki chok la bangso katalon pon mayalong ong dung kabirta lo ki tok portal pen chenglok by electronic media long eklep ke dam according year ban sami dak ong dung ajir pojir pitum chetong wala si churul sa tok bia kai pan same nili Karbi Life Executive Editor Rongbong Terang hin pan same ali pan soris recordam parjir lokad Hamrena birta phan sai ke claim ke dam kachipadu ka pherang ke doana phan editor Sonchoy tok bipen nongna malu kapajira sai ke deng padupon Bangso Mailong Asami sa birta lo Paharor Barta Chabang Ashok Singh Karbi Anglong Life Executive Editor Rongbong Terang Dongkamukam Press Club Akong Chunbang Omega Momin Dongkamukam Press Club along Working President Joy Singh Terang Penchenglok Greater Dongkamukam Press Union atum Chitonglu News Report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo Rechomeli Baptist Church atum ingdeng phokachok mondali si chingrum pekpen angriang don pen ankimi ke chosai ke dengpon Ningkan se kechoja phan adon tinta saikati kirebang bongpen sangkimiar nama hirjume ke longja phan hirjume ke hanglapen ningkan arjon kechoja an kechocheng aronga je arnama hirjume hangrapet nang pojok Rechomeli Baptist Church monduli kardoma hemalong chingrum pet pensi jai mek dengpon Laswa Mailong Rechomeli Baptist Church Pastor John Ingti Pensi Mai Chapahem Phuponsi Ningkan Arjon Kechoja Sangkimia Phan Relief Zone Teron Pensi Arnama Hirjume Hangpono Lapen lahin Ning Kachiparung Seroy Jia Phan NKB Evangelist ke Klema Barim Moja Singh Teron Pensi Arnama Lam Thanpon Lapen Ankimi ke Chopathak Ningaronga Je Kachipi Pon Thega Pota Kachuropa Jirpon Lasonak Taxi Morning Kan Kaprek Setame ke Klem Kedam Thekpa Meja Phan Arnama Hirjume Hangpipon Lapen monduli siang bongpen ki bi ki thipen danglok ki kri ke sar anatumta kachetong pen an kimi cholin ponsi mai ingsam jin pen pachun pon Choki hola pen Sonjit Crew Karbi Anglong Live Tangte pini prime time birta kala ponsi kang toniklo